Ndyamusiimanta kandi mutabaceyo omucweka kitu ky'ekigambo cy'izobere n'engashingire yitu y'izobere eyabebembere Reverend Father Sasi Siriri kandi mukama yamuha umugisha yabasa kutuganirira kurungi ebigambo byabiri birungi munonga kandi biri kutumbeka mwintu wagaruka nakire kechi k'obujurizi ni bukuru ahamagaraga babikirize Yesu kuja n'amagara gabo mbwene cyo kugira ngo reka turete omuhereza warhanga ningo Oweishemwe ajurira izina rya Yesu Kristo abase kugira iki yabasa kongera hariwe utakamanyira Yesu namanyisa ki utakikiriza Yesu kutegeka amagara gawe ubundi ko wakore bwambe kumurugamo ubundi ko wakureba arahanga hamurikize ninga Yesu byariyo namukorera niwogira tunanye namwikiriza nabasa kunkorera ke byakorirori Program Ndyamusiimanta mbwenerezo twatunga umugisha twataya isa Reverend Ikiriza Julian omushomesa wanje akanshomesa she's so beautiful Reverend nagambaje ayineka mwenariji tigino kunkubasa kumugamba ngo namuhendera konka akikiriza Yesu yategeka amagaraje mbwene umunyikirize tumwakire atutwara umushara nabanyuma yeza kutushabira tumanye Reverend Ikiriza Noha atakashyira kitinze cya Reverend akarabahi ekayazarira umwe kabanishaki ibintu nkebe muri Reverend twagushimira amena kama mutasira yebare mnonga Oweishemwe Claire mwene katishabe kamarahanga ubushoborozi ubona tatitu umwana n'umoya rukwera ndukusima ndukwebaza yebare mukamanyamuhanga bwishahiji kandi ey'obujurizi utoshantumanyaje ngo bujurizi n'ikintu cy'umuhendo namwe mukamanyamuhanga kireka cyakutwaza kumaraha twebembera mu kicwekeki kandi twabana tureba abantu bawe bunda barukubiye bunda bayehwira amasuko bagarwa amasuko twongere kusima Yesu Kristo mukama wetu amen mwintu tarakushisha bwire ntwenda kumanya Reverend Ikiriza Noha akazarahi abazire bari kushaki abari kumanya rhanga ninga nikasandi ngeje mukamutabifa byo kuzahamaramizo yebare mnonga Claire kandi omweji wanje unashomise izina ndi Ikiriza Julian asimwe kuwanyanjura ndiyo mukazo shwire kandi ahabwe imbabazi nyina abana batanu abojo bashatu na nabishiki babiri umbushwere namara mu myaka 19 mwene wambuza ngo ukazarura mukaki ndyoha nyowe aro Oweishemwe beta mwine mahizo ubutwete kibari akeshongore ikibyemeza mwene nyowe ndiyo mahariye byemeza ahabo kwanyo mukayo witu ndiyo wizarari 12 1 2 3 12 born and the last born kandi abazire banje umuzire umucyara myaka 5 na tata myaka 5 mwene stage ya production bakabagirigiremo bakingire mbwene bari kumanya ngo mbindi hati mawe ajarwara bagira ngo nekibare rero bagumana baronda kagusiyo no bose kibare kunki kibare kigumiza muri nikikora kusiyo bamutwira mu irwaro kuko mu irwaro mawe na tata bazo bakagenda kumwe mawe akari Oweishemwe kunka tata katajunurwe kunka mwene barukundana bino kuba ko mu irwaro babeta umukikuru na muguru si good news azanka good news zejo myaka ngaharaho kibona batega batabisha umukikuru oyinenda okano shanga mwene babanza bazo mu rehearsal batebekana sabona buri yoma kagira ngo stane nuko natandikira ntyo bwenu umukikuru agenda yatunduko munju ayeshereka niteka ngo bekendeke inameze 5 ayetunduko munju arya anywa atagire mu irwara atagarikiriyo ameze umwenda banzara kubanzire ayihiya kubanzire ngo kore kandi taragire mu irwaro umuka yayeshereka kanzara rero mwino bimanye bye cyaro banywana be baryaho nkubagizire batubona misho kuza kuterayo ngogo ni cyakabare
awe size kandi umuntu mwenshi ngogo ni cyakabare we nubundi abandi kuba kuzara abana babo rero cyangana babita ba Pretty ba Brenda bahi amazina marungi mnonga Queen hati nyowe bona bakanyita cyakabare wino kano shangu bare hasinga atoko niyo natandikira uko rero twino mukazi wo mu Bible ubeta Maria Magadalena umukazi ugo bagira ngo akayine mizumushaje uko tushoma mu Bible mwenda nyoko ko mwirimo ko niyo natandikire emizumwejo nayo yija first of all nazarwa batetekatekire kunzara kubaza kunzara izina mu cyakabare kandi barishemerera mbona na mini nyonka kurandi cyakabare witu wandona ni cyakabare bakumanya mwene kunabiri nasya emyakena mawa kanyose emyakena nabiri nasya emyakena hati hagawa hariyo kandi abazire princess first born umukazi ariyo omushomesa headmistress omushija ariyo mushaho hati nebenda maid omwana urukuza koraki ogwe princess kandi umwita Victoria mwena hati bagira ngo konko omukikuru nanka nano mugurusi ngwina kishige myaka kena ngaza kakuzira nakachira kubana kazayizwa ndeta mizi nyonka shiko mukabampibere abyakena mwene kutwabire turyaho ngo mukazayija atumwena ngo n'umunyabuzare atumwenu ninyenda ki umwana ukora mushiki wanje kubanisho mesaka no mwami nabatariyo cyakabare tiyaza kora bwaho sigaro hamyakeje ena weno kubamugambira umukikuru na wakabayo siremero moyene neta kugenda ryabo kubaryaho mukanarebera cyakabare cyakabare rero ecyo cyaho konka butanda heshikira kubaza kunyohereza baronde cyo kujweka cyakabare cyubura atagabara umukuru wanje bamwita Jennifer gabaye n'icisheta cya brown kikiringwa atwa nga Jennifer leta sheta yawe iri ya brown bagireta ugijweke kahabigere gazo cyakabare no byakwatine mpare nagenda iroko nagenda habahihi Buganda bwishasha Buganda Masaka nagenda natandika kora uwa house girl umuringo ogo nibweto bwa house girl because tindagenzere ngo nagenda mu Burundi tindagenzere ngo na ecyantwire no kurebera their first born hati nyo witu the first and the last born konkwa ubwa hati ni nikakushomesa psychology ubwa hati characteristics zinyine neza first born abo kugira ngo kuri yanka koromo gogo konka ninyendo tushomera umushorungo okunkuza kwemerera muturu kuzagambe Yeremiya 29 ogwi 11 nahagira hati aha kuba nimanya ibindi kubatekatekera ebyo burungi bitari byo bubi ngumbone kubatamu amasiko geberubaho bwanyima nuko mukamara kugira mwena hatobwo nyowe ndukuzoko nkomwana muto naye kwa masiko ntinkuzire nabazire banje nde mwini yo kunabire ndebwa umwana orukundu wishena nyina rero nkebyo bareto bwana yishomero manyabija ku picking akabasi ngira kasanga yekenaga tati nyowe abwenjitine bazira banje rero nchishwa mukikuru no muguruse nabwo ngira twonkasho nabona mwakubire ndiyo konkani nishemero umushorongoko okugira ngo hakuba nimanye bindu kubateka tekera ebirungi bitari byo bubi hazango nachukora ngo tubone koraki abone kututamu amasko geberwa manya byeshongore bitugira arekeshongore kugira ngo niho natandikire okukiro businje niho mutwaro gwanje gwebibi wazikire hati tinkajunurwe nkiriyo mwana muto ndiyo mbwa house garo konko bwa house garo ubwo bwampindwire kinji
achura abo batatana mawe bakabatine sente zo kuntu mwishomero bakuzire batakipakasa tata kana akora umpida Kampala yagwa mu rutindo yahindeka mawe omurumogwe akanaguza amashitagende namwe narizo barumu bwagampa nkekore nakuzire ndiyo mu vacation ya P7 hati nyowe ndyakishika kaganda kuba niyo nakurire ngatira ha mutwe kuba bakangira ngo atunda ayoresa amalawo mangu so nashurura amashitaganje natarubaju unagire kwekanga akashana kajwire nyonka hurura hamisho hona didn't know. I was like, echinenchi. Ukanosha ngumwene jura yagwa. Kuza kuchiriza yo nkashanga gona gari amizi gahwire. Beni Claire. Hati ndiyo mkombwa house garo mutuzayishomero na headmistress kuyabirahiza konsi yo mwana nchikira kunabire nkacucuza kandi menye kucucuza. Akana kabyamo ngenda zo mudirisa. Nyondi nguruze bakora inshoro nyina korere mpandikaho mbutwara ticyanchebera bana bashomeza kubarebere okunabire ninkunda gukora waka kandi bakigikora bashange shikire mbwena aho no babire nibampere bitabo amerugo mwaka nabasinga amen umwana yakora manye kuyakuzire kuyagira mu ishomero nanye nazo mu ishomero tunashoma tunaguriza kandi bakaba baze yanje ahabu bakabandi obedient nkabankore mirimo kendo goya mpaka ubunakiro musiniya yakashatu bakagira ngo Julian abana bitwa bakura koko nzuro mu mahango ibyo ni myaka yengaye mushanju gita hweri amanyata katandikire kushoma gita yata katandikire kushoma gita hwege mushanju ugaruko gite hebiri ya secondary so banyira mena hato garuko wanyu mana ite twaremerwa kwa school fees nito ya kanya mena kuna garukiro muka hatumanye mukikuru yakurire cyo amugurusi yakurire cyo hati nagarukira kimwe Misiri abo kuba babire bandeba bambuza mwana nyoko yankurariyo they didn't know ngo abantu bo bakwatinda kurire shenkurariyo hatobwo nafera kimwe na gereti bicho kwanga bazire naye yanga nkireba umwana nagenda nishimba ninyenda nkakwatenga junge mwe nagira rwango ekibiye cyangwa kinabire nyine ne cyarwango bantarutoma secondary school witono rutoma ha omusabadiko no bwarutoma no bwomorukano bwo burisa no bwabusabadiko ni ubureberezo bwankore kubantira ho rutoma kushoma hato mukazishwa nagamera ngo sente nazo amashitagente mweno mucyumuro nkabanguza nubwo bwanyishuka gona mweno byantamira kimwe mukikuri yantama akuba sente tuzuru kandi omugurusi no bwaruho takuzire kitaro emikono kiyeta kwikomosha hati abashomere bona mawito no yabiraro kutwera tatitwa kaba Uganda una pakasa konka bakaba batazirebe yabira pakasa so bona abashomero witu nahabwa mawitwe kandi akata twanga tatitwe kunga mwinu niyejo niyombera mbendahirwa nashoma kunabire ndiyo musini ya 4 ndiyo mu vacation no nabugabwanire Yesu mutabano wanje wundi shenkazi ya ajizire kututayayira izoba rya sande yambuza tukonka anti bire ninkureba no yebembera kwaya no yebembera scripture union obujurizi bwawo kanta bwine no kimonye ngo ahera ha hari yabo kwebembera scripture union hari yo bakuru be mugongo hari yo nangwa na nabahure na nabarisa n'abacebezi ariyo mukanisa ijwire naburengiri ari nke cyapa konka aharu kuragira takwama takahika yoga umwana yayishongora ngo taruba nke cyapa twina abantu binjaha heru bari umukanisa bijwire mirimo bagikora n'abakora buri kimwe cyona konka tajunurwe ati nanya nuko nabirende mwene kuyangambire namnyira nti no hati
nyowe kandi nekintu kukora kunkangira rwango yanjeriya kiri kibihe ekibyecho mwene kuyangambire namujyantu kunkashe nekitwara cyo atakangarikira muyangira kunkashe anti nkubuze embwa wagito mugaraji ekahinduka motoka tarashomire mushorongo nicyo yangambire cyo nomujyantu ati rero mbwe niwo birori yo mucyaki konka tujunurwe tenikitwara atutokwatura nayotura najum hasa mwana wahabire harwango hazaho rukundo nakunda abo bana binabire ninyanga bona nabakunda ameniwe aho mbugabuganire nyine rukunde ejo yengamba je ashogizire ngo abingi bakaba manyango n'umukanwa muhaba mugako nkanda shekireho she kantura mimisa konka kunaje nurwe iki cyabire kintura hamutuma cyashohora hazanijura rukundo nambwe no kuza kumanya mu byabana no kimanya revive mutobi hebyo byona aho no natandikire nkagira amatsuko hazuwabire yaje kwira amatsuko ngo fiziterior toma ndiyo bakaba head teacher Oweishemwe Reverend Kamukama Wilba Force akabagumisiriza mawe areta 10 mpaka zuhireyo kunkamukama yanyamba nahika rero kunaje ndwera hanga yigure muhanda manya ko kumwehereza hariho ekishongore kugira ngo reba tuburwo businji aza tubuzu wabusha awo butamusharaje kunaje ndwe nayega kushaba nayiga kumwirahi aza hari ikindi kinayisho kinaburiye n'ubeshongore cyeshongoro nacyo kinakwasize ngo kugumana Yesu obutwire bwona kireto kushemererwa ate niko kashekaka ko kuri baba niko kashekaka aza kunamwirire hihi yandora ndera fizi zo kushoma obushomesa bwa grade 3 kunarigire yandonda sponsorship government sponsorship na za diploma nargayo na za degree asente za government obwo yijuka tino umanya arahanga oriyo bagira ngo nishe we fuzi iba we fakazi no basa kucyikiriza ngo hati yaba diploma nyine zinga itinga kuzumanya postgraduate diplomas masters wajire shweta buriya nogenda takabari ebyo Yesu nibyakora mwene muri yakasheshe nibgabo bona baryoko obunda bayehwira amasuko aha bwa families zibakorugamo aha bwembere ryoko muka omushorongogo ngo atwirire plan ze nunji entekateke nunji etari yo bubi azo muri Yeremiya shura yo kubanza gatanu nagira tinka kumanya kare otakagire n'umunda yanyoko ngasa nakusetinga part nakutorana kuba nabi w'amahanga konka aharakorabye kuza kuba nabi w'amahanga kreyani yenda kugambira itafare ryakombe kaje kugira ngo wayombeke sitafare rugumire notekwa korera byo mutanura yes inda killing nilitekwa kuzo mutanuru nilisya kile nkasya ndukushoma secondary school senior 1 na senior 2 nkabanda ganko kuwakurugaha nabiharwe ahabye kandi omwana wo mushikino umanya bya kwikakazamu ibera shiryonka biriye bindi tamburo rugendo rubona arizoba rumwe kazomugera byona ni mu byawe erira kuba karonde cyo gukora cyane nayozya konkejo yona natanuru yani hayo mwe nabaryoko namunonge minyeto oryoko ryo mukubona abona ukimanye ngo ryo mutanuru rahangana yenda kwihayo hazoka hinduka ikintu cy'umugasho ndukuhendera kire yanyobwa hati umwana atakubura nkashasha umushije atakubura nkashasha manye sente tuzuku ekibura nkashasha ni Yesu ekibura nkashasha kani Yesu eka kani Yesu
ekiburanga shasha kani Yesu wenka mukamasi asimwe Yesu nanabagambire Reverend Ikiriza Julian, she's so sweet hati twabagira mu class nawe eje mboza because tukata kujimanya kuko twaribo umuntu mulungi ari kugamba mpora ari kwetwara bwenu nyine kwaka kurumbaganda konka mukamba n'umurungi owamvugana bwine akamujuna akamanya Yesu namanyisa ki mwene mukashesha ko program ya Ndyamusiimanta ubwo Yesu yamvugana bwine akamutora nakamwikiriza no wari kutuwendeza ngo nito batakamwikiriza baryo kwe bare program ya Ndyamusiimanta bazima mwikirize ategeke byanyu byona ategeke amagaraganyu ahasigara nk'cyandi kibe cyatushemera Yeremiya 2:11 nanyongwemerera mu butosha natumanya kandi program ezatuyinire nenungi ezitarizo bubi mutitse tumureho netuzagaruka